Mayam Bukumzari, the name Ribas Impact News, I Joyshree Usham, the Impact News, Manung Huna the Taram Nokchari. Nasi Okana Puzari, but topic is THINUNGEI violence, misinformation, or mismanagement. How Kiba, the Midkaran is raised unwanted incidents, Mayama Thing, Dun Lagle, Trong now be terror attack, Tegi Hauraga, CRPF firing incident, Madugi Matung, the Hozik protest, widespread protest, Mayam justice. Phagan biu adagi perpetrators mayam chenaba mayam phagat piu haibagi aduk mi kholaung mayam sigi marakta thinungai da incident ama thokpa jo khoi mayam na khangnare aduga lenga ke side tagi hairiba thodok sing asigi matang da ngarang yam chawba press meet ama su adum state asigi home minister Govindas Ningthoujam na admaina press meet tawduna incident sing sigi update sudum pi basu mayam na thingnare aduna tronglawbi killings kamari leina miyoi UK negi kadani haiba mi manga phare moije suspected to be involved hairi adu hojing moigi maming matha karam mano karino habi sab chabadi khangde but home minister degi maigi machin degi tholokpani masi case ga mari leina ukna gi mi kadar manga phare habi leire aduga thinungai gi incidents raise the lenga ki site gi haibisi social media da rumors mayam misinformation mayam aranba pau mayam sandokpana maram oiraga admaina violence thokibani aduna public su cooperation pibiu aduga khar control tobiu haibige dukumba appeal swise da koin hangjining ba question na masigi responsibilities de kana public ta responsibility loga bra natraga lengak na adukumba incidents hojigi amna sensitive ba situations raise da adukumba incident thokhan ba ya ba thodok asi phajana hana dagi mangjong na ready oina phajana control tawba ngamdaba jala manage tawba ngamdaba jala aduga kari damakta coordination watpagi mami chaung taribno habigi wahang ji bayam amaji hojik hangduna leiri opposition gi side tegi su yamna hariba Assam Rifles na hojik kano airport tegi miyoi ama drug ka konana phagi baga mari leinana kwakta da magi confession dugi matung inna khulai ga degi drugs miyam phaba chatpani hairi Assam Rifles sing adu madure da kai damakta state force yaudribano haibegi yam chawbo question zo hangli aduna government gi lapsti government gi responsibility the nathairaga public ta khatang responsibility lobiyo hairi bra haibana chingba question mayam lakli aduna ngasigi panel discussion as raise the Sharuga Biriba Han Badahake right Makta Lengshin Biriba Oza Rinku Khumukcham editor the Imphal Times Oza Butaram Nokchari May I thamu the Lengshin Biriba Oza Ningthoujam Popilal Spokesperson MPCC Oza Butaram Nokchari and on my extreme right Lengshin Biriba Oza Puyam Tomcha advocate Oza Butaram Nokchari Ngasigi discussion haldokcha bazi Han Badahak MPCC da lakchage Oza Huziki Hariba Congress ki side tagi MPCC ki president na phongdo iba wafam drugstore yam thina fanning man madagi hojiki lenga ki center ki site gi dmaina instruction prakpana maram oiraga drugs se phawda ba yade hena chatpada dmaina state force ki kauthuklamga only Assam Rifles chatkibara haibagi question chawna duga lenga sigi magi handlings raise chawna question torok phaje swise ozai makatam ahambada ambasu kai khumna buchari magi root ko se haipetang ai haijaramaga sum mathang lake hanba round sida ai hagi samaksu tha 13 da ngairiba ichanupa gi mapane ai tha 13 da ngairiba ichanupa se narakpa matamda magi thot khrabu unsa je syringe na thin maji uboda mittagi pirang sin thai yam nungaite adu oraga de ai khoina baw madugi feeling do ichada phanana bagi syringe thin bada mittagi pirang sin thare bagi feeling adumaina phawbodo Madu Bauda Dumaina Tauragadi, Tronglaubi the Toiba terror incident attack hip to Nalaiba Mapabungna Bharat ki Ngamkai Ngak Nanaba Bharat Ngak Nanabagi Damakta duty Taura Laiba Macha Singna Manipur hip to Nalaiba Ahing the hip pagalading Ada bomb attacks it's a Tarakpanamara Moiraga Lake the Baise Kamuk Tamoy Shongani incident to the Yauriba Mama Kamuk Tamoy Shongani Mapado duty the lady bani duty lady bani like Paksi the Makta, India gi Bharat ki the Makta. Taubatabu High riba Jawana Duna on duty the lady da Yumda quite a saved oire quite a sapare Hariba Mayum the hip pagalading the Toiba incident Masida Cham Gadabado Mado which filter Bangameba Maduda Kaigi the Makta Bharati Prime Minister Sri Narendra Modi, how check out to mina lady say. Masidi akhoi di taseng na ngak tabangam de
भारत की होम मिनिस्टर तुमिन लेरी से मसी तसेंगना खोइदी ngakta bangam de masi congress ki adugi wana te micham praja am oina manipur ki praja am oina bharat ki nagrik am oina why is the prime minister silent till now why is the home minister hojik po kari gi tumin leiri no aswai da bharat ki atopa state sing the thokpa incident chut law incident am oira mo extreme ko mada zu adum awa phongdok pa je ngarang han jo khona dum thing yes atopa mafam da mainland india da thokpa mafam oira mo Hindi am ngang ba area da thuk ba incident oira mo khutak ta Bharat ki prime minister home minister change laga milu pirang sinta gani Manipur se India ki part amana te na khan ba gira ma khoina tumina leiri se Sri Rahul Gandhi na hanga ki question BSF jawan mapa duna duty tawri macha duna hit paga leiri ba macha duna ngasi bomb na tawraga attack tawraga ngasi leigidre tha chahi manga ga tha manga khaki daito se kanana pu ga da bano haibane daito se kanana no pu doise masi tronglaubi gi incident si degi ne matang thore isi ado home minister na thammi ba statement du kai no manipur ge home minister na security gi coordination wat khib degi thokhibani hai jibu karino isa gi daito lawga da daito do khangda dana daito degi na thairaga chelaga du gi pakhum piri se kari gi no ba miyam na masi miyam dam ka bol khara caution amadam ka bol khara caution lai pa ka magi state amagi home minister oiri sibu A for apple, B for ball, thiraga laina na bu oiri ra bu home minister se. Coordination what le has kari no ba. Overall, he is the home minister of Manipur. Responsibility lobam thok ta bro. Accountable se kanan oiga dab no. Miyam no oidori ro, micham prajan oidori ro. Tronglaubi ki incident thoi dubu micham prajan amadugi kaino daito do lawdori ro. Laigi draba thawai sing. Laigi draba angang kanana lawdoi no daito do. Ado home minister na ngangi bu wado sidi pura misgovernance ki achauba mami tare plus home minister masigi daito lo gadabani pham thadok pham thok ta broma asuk chawbu incident ama adusu magi home district ta mai district na tro tronglau bi haise masama ki district ta thoi be incident ne adudi home minister oiro chief minister oiro DGP oiro concerned district ki SP DC moi mayam accountable oibam thok ta bro sida kari gi damak ta bol se public ta kausel no haib sa haining ba Tronglaubi ki incident to the khoi shaw na raba mayam do aseng burut kosti adudai la inatro Tronglaubi incident da khoi shaw na raba mayam do na manak nakpa police station manak nakpa security force ki station da tainarak pa hija hauna sanatro gotana atuk ki matik tam thiba terror attack ama chatharaga noi kai doraga leiri haina hangba se micham praja sing praja miyam gi hangbam thokpa wahang na tabraba aduna ne ba gel mol da leiri ba akhoi gi CRPF kem da mayam thomjal lido Tronglaubi ki incident se thom dragadi madu thomjalam gadra Tronglaubi ki incident se thom dragadi trust deficit to aduk ki hakna leiraga ngasi thinungai gi program si thom gadra Tronglaubi ki incident do root cause ne ba CRPF to mayam na saure manak nak na nang leiraga nahak leibagi inak nak na kilometer amumu ki changda de approximate aduda bomb gi attack tawrakpa terror attack tawrakpa da na khoi tumin leiri se karigi no haina khoi sounder mayam je thomjan bagi wane ba adu thomjalakpa matam da huziki sport Bom pokhari ba mafam jiga gelmol gi CRPF KM je just approx 1.2 km gi changda khakta ne ba mayam je leirak tagi labuk tagi chatpado CRPF sing duna u dabadi natti habani da adu u badu da kari gi damakta makhoina precautionary measures lawbagi mahutta pura kaino KM manung da changhal laga fire life round kapino habani da mayam lak pai se tamo mayam lak pai se uri bani meter kaya no watlingai da makhoina fire rubber bullet kaptana tear gas kaptana manak nakpa police station moirang police station leiri army camp inak nakna leiri atopa CRPF posting tabam amazu leiri madu mayam do kaushalaga mokoi ngak kadabane haba protection taw gadabane haba changak kanu haina warning taw gadabane haba adudi sungtaw tawde praja miyam khoi shaw narba miyam duna changak pa haibisi da moina changhali last premises to yora kan the life round kap thok pa haibisi bu niom la ne do jaw ki home minister gi side gi Tronglaubi gi incident siga mari leina na chatharak pa combing operation da ahan bada oji UK ne gi kadar hum phare haibise adudi mamang angan bada dum hai ki balaikre madai da ani mu tinjilaga April gi tang tara da operation chatha bada miu ani phare haibise April gi tang tara da khoina pauji phangjabani but next day police ki report tholpa matam da UK ne gi kadani su kemta haide mi phaba gi pau dilai aduna swise raise da union home minister na haije moije
suspected ni zo mahari chap jana incident sigi chenaba myoi singdi phaba ngambagi mami tabi in khan bibra tabi de khan bibra or just public anger se suppress tawna bai damakta sumaina mari leina phare investigation kana chathari athu matamda kano haziki perpetrator myam je phagani hai na sum phadar naba hari bazala ozagi moti दाल में कुछ तो काला है ममांगई दगी थोक पे इंसिडेंट मयाम से फारे फारे सस्पेक्टेड ओइबा दु तौबा दा तौबा है ngasi बाउ द करी लंगला लंजिन जे करी थोके फारे हारे गदि ममिंग मथाक कोन हाइरोदना करी गे हाइब ngamdriba करी खुपानो दुदि मयाम गी एंगर जे मियाम गी खोशाउनरबा मियाम जे जस्ट ngahaktang gi thamhaina naba ut chaiba wai chaiba gi thabak tudi tokpiro haibani da state government so adu da ne tawri se plus kainogi government su central union government su madu khakta tawri ne ba yengone moina phare haire ga phari bido kanano karino uk ne su sengdo idne khoi ge dum laite haina hairi ado za hojiki lenga sina lamdam masigi akhoi gi lenga akhoi gi myoi gi akhoi masene luting bazu oriba akhoi gi lenga akhoi gi lamdam asida why government na kaida bogi da makta Sugumba investigate tawning oidoino lengang na kagi damakta civilian sing sigi protection je pining oidoino moijo honaraga ngamda bazala khara situation je khara ngamda bazala ozagi mor kai le honna bazida pukchel sengna honna ba haiba manga drama taw ba haiba manga khetna ba ni lai hauji government they doesn't care about civilians they are just playing prajagi sentiment sanari ne moina sanari se praja sidi blame tawraga natraga ngahang aki diversion politics sanabane CRPF के मनुंग द चंगहली जैसी डाइवर्जन पॉलिटिक्स ने हाइदनिंगाई मचा करी लेगे ट्रोंगलाउबी की थोखरिबे इंसिडेंट से अपिसक अंगांग अनि बॉम्ब अटैक तुना लैगिदबगी इंसिडेंट से डाइवर्ट तौननब ओइरमोय हाइनिंगाई करी मचाक लेगेबा जालियनवाला बाग मैसेकर दो निंगजंगबम थोक्तब्रो तामो जालियनवाला बाग मैसेकर दो निंगजंगबम थोक्तब्राबा अप्रैल की तांग 13 1919 द रोलाट एक्ट सिना हाइजे ट्रायल तौदना मी जे फाबा हाइबनेबा मतमदुगे ब्रिटिश सरकार जिना तौरिबा यामना तमथीरबसे अदुगी खोइसाउनरबा मियाम जिना जालियनवाला अमृतसर की जालियनवाला बाग हाइरिबा जगह सिदा वाल फजना खाजल लेबा ग्राउंड सिदा पीस प्रोटेस्ट अमा लाक्चबनेबा मोइदी लाक्चबदु द पीस प्रोटेस्ट लाक्चबा मतम सिदा जनरल डायर ना ट्रूप्स मयाम अम थाजलगा ओपन फायर मी मयाम अमा हातोकपनी मी चाद लिशिंग द कयानो सोहन बनेबा मदुगी जालियनवाला बाग में सेकरगा ट्रोंगलाउबी की गेलमोल हाइरिबा CRPF के अंदर थोड़ी भी इंसिडेंट का माना दे हाइनिंग है मचाक से करी लेगे बा अदु रगदी करम्बा प्लेन ओवर सानरी ब पोट से they doesn't give precautionary measures to the people मोय हाना tear gas कापतना मयाम दो चंगकतना म वार्निंग पीदना रबर बुलेट कापतना ओ लाठी चार्ज चौदना यौरक्त्रिंगे मांगो इन मीटर चामा चनी वालिंगे द हुजि गवर्नर थोमजलकपदा के संपा स्वाइजि द दुम थत्तब्राने कना चंगबंगमगे Chief Minister Banglo Thomjalakpada Sida Thattabra, Imaki tell the Thattabra, Asongi Biosirom the Thattabra, Kanachangam, Kanachangapangam Geba. Okay. Security force and Tatkaneba. Atubu, CRPF came Mamatam, Koishauner, Miams in the Changapada, Tatri Bagimaram, came Manung the Toina Changhalaga, Tawali Bagimaram se, Zalenwala Bak massacre, Dugi incident, Kachapmana, they hiding a Karimachak Lege. They are trying to divert the situation of Tronglaubi. Bomb blast situations there divert tonanaba Manipur government India government hotna bani habse masida responsibilities kanan logadam Manipur government chauna logadam natro government se misgovernance oibagi natro daita dagi leithokpa natro aduga siran toran statement pibadi lila sanabadi khoi madu tawhaning de public ki life ta sanaraga Thank you so much Oza. Ozana hozi opposition ki side gi kari tingna ba phau ba hari incident me amzi gi wakhalon do yam chumna thambikre mathangi wang se ha Oza Puyam Tomcha lakchege advocate Oza hozi ki government misinformation season maram oiraga sikumba mob driven reaction me am thokhali hai aduga yes hozi social media age study information jam thuna ju pass awunina aduga khoi ji amna sensitive oiba matam nina any chingna ba hek thok matam da khoi gi sensitivity akhoi yamna kano alert on leba matam nina hekta explode to ju yaudaba su natte ado ozade khangjaning baji hozi miyam na di public ta khatang responsibility daite pi hari government na di ke do control to bangam drino hari ado ozade khangjaning baji sikumba misinformation sikumba jibo laingak na phana internet thinglasu ama tawrsu control to baji ngam dabazala ai masi matang da ke kata phongjuk jage hojiki Manipur da lai ba potsi khoi yam kupna yemba mu changi kari gi thoibano kamaina thokhribano adugi matung da lai sna kai yana na ina hangni mu hoji net ben leire
Wi-Fi khaktani hojik moi hangisi ko kamai tawdana mafam duda duk thuna ko ngasagi spread tawra ise ngasagi nahan gi keno si sum samnarak puduna nahan gi keno du gaure ni ko hojik ki ja hamba angang ani du sire matungda moi mayam protest tawng tamna nongmai kape adugi matungdagi laaga mung anang nahan gi drug phaba madi leina ne haibi ki pochi asi loi samnare ne sida net ban tawna asuk thuna social media da yore ise kedo bu yawre kara digi tawre ino hoi jaga amadagi ko keno tawruga wifi phangba mafum amada office amda karida leiruraga ngasagi akhoi adudagi thadurukpani hai gedi ya on the spot gi thadukpa ma mem yawre sima government amasi hoji sigi accountability fix to bom change sikari ino haibun ko adi atopa mana third me da akhoi irang ji thokre kanda matam dugi kanu na su akhoi gi lengang na so dum haire me akhoi security labs like haibun da kana na kan ge mayam se kana tholake akhoi village volunteer mayam thokle adudagi di sahi amma khare henjal pa ani sujapadi village volunteer mayam je mathau leita badong ngang bahore major political party na ni ko ai maming panjaro ngang hore ne kadai thokpi no government tok jaga dong na try na adu natra ba si yam chawba mis contribution le hande ki matang du da angang ani si ko hojiki moina lairi bisi hana yam thina sensitive oiba mafam da ne ba sanga ga lairi se district administration ka tole ge what is the role of district magistrate mana madu da ami sing changa ga legi matam da madu secure na ba mai kai tarunge police na kai tarunge ba adu ngang na moi haiba matam da security gi kano che coordination khara wat khre adune abro asida leiriba kana mafum honga ge ba hoji akhone ubudan hawai natro chief minister gi mamang da bom pukhai ba matam du gi akhoi gi kano da leiramba osi thangdo inatro ama thangdo inatro adumai tokdana hoji bisempur gi tholi se asi am tina leibini irang loibe sunnate ama romdana somna kandana asage akhoi village volunteer me am thoga ngakse ga do su political party singsina langjan dana noi kadui thori no noi ji dasa tare do noi atatai tare do government tok jog ji noi tori kai gi no simong leire somna kana mo government gi site gi di kanam tani yengdre chong au bida karida hanjel ga leiba matam si moi ju sep ora bra na nan thogo thokdok tu gi mamang da kana na chal ga yeng biru ge ba noi lei si kai no kamai lei no ja mase chenari bu se kana no ba district ani ne ba amana Joysambur district amana Bisnupur district Joysambur district ki DC ke dole ge district minister ke dole ge mana jagatu de laga moi rongi maiketi gi lam hendana ma adu ma precaution lobum thoktro akhoi rom de kina sona kan de leiba periphery de leiba mi sig se poina na ba thawlo khoi bum thokto bro oza doi tar hoji opposition na hoji ki leiba lengak si pura puppet government gi type to re ma thau tau re haije masi opposition jo luring jo ani mong maral le opposition na village volunteer se nongoi ka ba samane moi gi moral ja hoji moi lo hat khre ko adu de gi helak na government na bo hoji khane gi leiramba village volunteer mayam se hoji keno to bo hore ba haje change moi gi mathau de ahan ba le mi mathau di keno da han gi matam du da leiramba ek cm se chingda ba si ka ne moi pamis ek cm du leiringen de di phagera pharol ma ji ek cm na khanan mani sine adu da hoji praja gi safety gi dum ti ma kari khara di kalam me adu gi potol ma lo thokra matung da hoji kana na daite lor gi adu di lai re da hoji ngasi ngana controversy tholai sine akhoi gi su de leiba ko group khara tampa ki group khara praja gi apam gi mayok to muji lokhok no to raisine hoji praja gi vulnerability ji hoji pura krai de tham gre ge hoji anybody ne attack to won to convene se krai le ge aduna mase opposition ju ruling ju ani maki masi kanu leiba masi moi responsibility leiba ado oza hojik si akhoi gi ruling ji di mana government je dum pai bani na oza de khangjaning baje hojik ki drugs phaba ga mari lein na moi kwakta da khulai khara amuka recover to chat pani haibes days da kara minus state force pu na thaira ga assam rifle khatang jana civil clothed mayan chalam libano oza masi yabra logi matung ina sigi ta seng hai ta ga di ko khoi gi section kano gi matung ina empower to bune ba adu gi haije ge ko mukhoi gi kano gi matung ina section kano ni ko maruina khoi gi moida authorized to section 42 aru gadam maliko assam rifle ya ba moida function tawi adu aina khwai ding ngai bani na assam rifle se ko moi gi drug mari leina na ya ba pi ba drug mayam phai ko mayam thuga adu aina khwai ngai badi singda assam rifle gi manak ta drug thaba matam na moi yeng lai kai gino
अदो हजिक सेक्शन केनोगी मतुंगिना अदुगी पांबीदुसु यानथकदौनेब थारिबिदुसु फागदौनेब मखोइसु मखोइसु एम्पावर पी है लीगल की मतुंगिना एम्पावर पी अदुगा एम्पावर पी हादना नहान मोइना तौरिबा थौदोक्तिदे अखोइ यानिंगदब पोएबा मनदि केनोदि इरांग याम थोए नत्रा इरांग याम कदे लेबा जगानी मोइना हेक्ता जंगजलगा अदुगुंबा ngसागी को एयरपोर्ट तेगी केनोसि ड्रग से फाबनी फारिब ड्रग मपुसिना पाउसी तालुकुदि मोइ फर्दर इन्वेस्टिगेशन चटपनेबा अदुबु लैरिबा मोब की फिबम दुदा मोइना अदुदे एकता चंगजनबदुदि अदुदि आइदि मोइदो दो हय लाले हाबिदि हाइनिंग दे अदुबु मोइगी मवोंग दुदि मवोंग am तादरे मोइ प्रिकॉशन लौरगा चंगदबनि दि अदुगा ngसागी अखोइ पुलिस की आया लौदबदुदि तसेन हाइतागदि कनो लौबुसु याय अदुबु तौरिबा इरांग दुदि मोइ पुलिस की प्रोटेक्शन अमदि लौबम दि थोएबा ओजा अदु जिकी मोइ एम्पावर तवे हाबनिना स्टेट फोर्स याउद्रगसु मोइ खतंग दुम नमने ngame अदुगी सेक्शन सिगी मतुंगिना ngameबको सेक्शन की मतुंगिना ngame अदुगी मतुंगिना एम्पावर तवे अदुबो द वे दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ फजदे हाबो वानेबको अदगी क्वाइडिंग अकपना ओजा होजि होय एयरपोर्ट तदि ड्रग म्याम फाग्रे अदुगा मागी कन्फेशन दुगी मतुंग इन्ना मखा ताना चप्प मतमदा weapons adagi drugs mayam lehori kwakta da habigi lo usapni hai but incident si thinungai gi violence ki incident thoabni adu matung da kwakta dai phagat baje naga ki site gi ju can be clarification la ta so is yam chamam na bam phaw ba maroi maram ni kaino da nimit tu da pawje ek tana bu loi lo na ramane ba ko maram di kaino drug ki network ji yam kadba network ne ba tawbu du mukhoina tawri poto mukhoina ada chatpagi mohota मोइरांग पुलिस पाव है नत्रगना हौजिकी जगह कोकता पुरीब पुलिस स्टेशन पाव है ए सुगुम पाव ले नई फाबियो हाइबसु याइबको अदुना हौजिक याम समना हाबदा अदु यौनदे अखुचु हाइनिंगद्रे मरमदि कैनो मदुदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोइ कुसिनी को अदुबो नहान तौरिबो थौदोक्तुददि मयामना इरांग हौदना लई लंबेन चतप याद्रिङैददा आई ड्रग फानबनि काइना को अदुसु सिविल ड्रेस दा अदि मोइदसु कनो तबु मतमदा आई कार्ड उलु यादे हाइ को अदुना सा याम चिंगनबा याबगी पोचे यामना थोहलेबको अदुना अदि खुलाइदुसु तसेन हाइ तादि ड्रग फाबा चतपसिददि खुलाइदि पुबुमदि थोय खुलाइ पाइदे तागदि ड्रग ते याम समना हाइओ अको अतोप जगह दा ड्रग फाबा चंगबदा मी ओसी फुरकपा अदि मयाम चंगना नोंगै कापसलबगी थौदोक याम लै मणिपुर सेजम साथिरेबको अदुगी बुदि कैसु काइदे अदुगो तौबुदबु याम अतु कना इरांग कलिब मफमददा मोइना के हेक्ता नॉर्मल टाइम द चततो दौना चसनबदुदि इरांग चाउथोरक मचा ओहेलेबको अदुना हौजी अखोइना सिदैजा तंजासिद अखोइना हाइजनिंगबदि खंदे हौजी थोइबा थौदोक अंगांग अनि हातपदो अदुगी नमक्ता हौजी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मरु ओइबा मी अमत्तंग सिबबा सोक्तबसि कैनो ट्रांसफर दोजु तगुम थोइ सस्पेंड दोजु तगुम थोइबा मरमदि मोगी डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी ने सिम लेरेको अतोपा मना सगी कनोना हाबिगिबे थमाना मनुंगदे चंगे नोंमै कापिदो तसेंगना हाइतागदि मसे अखोइगी हानगी सीआरपीसी अनौबा एक तो सेक्शन क्या खंजद्रेको अदो आई येंग्रदि खंगोरे सुमाइना नोंमै कापके सीबसे तोंगानबा मखोइगी इंक्वायरी अम तौगदौने अदु तौरब्रा कमाइना सीबनो हाइबसे इंक्वायरी तौगदौने मोइसिदि तसेंगना हाइतागदि को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नेबा अदु हजि मोइना एफआईआर चनबा मतमना हांदि एफआईआर जु तौ यादेको मोइना अननेचुरल डेथ ओइना चल्लिब्रा पोस्टमार्टम दी तौरे पोस्टमार्टम तौरबनि एफआईआर दि लेरमने को एफआईआर लेतन पोस्टमार्टम तौ यादेको सिसु अखोइदा अदि मो अखोइगी टीम अमा को करी एडवोकेट फॉर जस्टिस है अदु चंगुदुसु पिरो याद्रे हारेको अदुना सिदैजा पुरा यामना चिंगनबगी पोत अमा अखोइदा सुम पोहनबम लेबा एफआईआर प्रॉपर्ली चलमदा तारगदी अतोप एफआईआर मा लॉस तौबगी को रिपोर्ट अमा लॉस तौबगी मथौ ताइबको हजिक आदगी मीना बोम पोखाइदना सिरिबा अंगांग अनिदुबु समाइ तौदना मसे मोय अननेचुरल डेथ आइना चलम तारगदी कमाइ तौदुनो बखो हाइवा इन्वेस्टिगेशन तौद मोंग तारोइबको अदुना सिगुमसे याम चंगी अदुगा तौबदबु ट्रोंग लाउबिदा ngसाई को इरांग जि खरे नमदर को मतमदा ट्रोंग लाउबिदा चंगी बसे मसे मोय सेफ ओइननबा मखोइगी को अखोइगी विलेज वॉलंटियर ना ngakpani khangde पुलिस आउटपोस्ट पीबनी खंगदे अदुदि मोय मथौने अदुगा अतोपा मना हाजिरिसे विलेज वॉलंटियर हाइबसे अखोइ प्रजा इसाने इसाबु ngakchबने अखोइ क्लब कुमबनी अखोइ मेरा पाइबी गुमने बको सिदैजदा ngसागी एक को डिमोरलाइज तौननबा चाहि अमानि सुपना को मसी कैंपेन तौरपजे मदुगी महिदी नहानगी कनुदुनेबा करिगुमा मतद यावदुना तौग्रिदुनेबको ओजा स्वाइसदा खंजनिंगबा वाहंगा मना हुजिकी हारिबा
wahang je hangdrengai da hojiki hariba tronglawbigi killing sigi incident adagi CRPF firing incident animak si NIA na investigation tongan ba case animak si NIA na investigation zathari have singarang home minister na din main thambikre aduga adum incident do hawgono mitagi adum thokono mitagi adum government gi side gi di assurance adum pidun lakpani combing operation zathari smain mi phagalle smain tawri have je mayam je lakpani dum mathang di hojiki thinungai gi incident su lakle aduga rumors the misinformation da maina yam kanna aduna thogan bani trigger to bani haibasu thambire ozade khangjaning basi mayam sigi pen da khola marks days the opposition gi side gi maina strong criticism lakpase lenga ki state force ki marakta coordination what labra karigi damakta mathau phajna tawdribano lenga na karigi damakta chenaba sing phagatribano civilian sing protect tawdribano sigi yam chawos mane allegation lakpase ozagi mota ozana di hosiki volunteers ki matang da hosiki opposition gi side gi moina moigi demotivate tawba adugum bagi wafam yam thambiri ozari khangjaning basi hosi opposition je moina dum criticize tawbusi ground reality je khangda bida ground reality gi complexity je khara khangba wale an khanbibra natraga moigi criticism je yai app oi hena lobi ga ai di mogi criticism je wat malle sidagi hena criticize tawgadamne mawum sumna tawgadamne mo ena ai sinareba fareba hek thokdok se hek thokpada han ba investigation tawgadaba leiri ko yam hana yam thuna ko tawhogadaba asi ena ai ngai ba nate si tawbra ba se si adumaina pot se kara ena ai de kun affair salu mutungda moda kona sinaba yai ko aduna jaga sida han ba investigation tawse it is the duty of the police sai gi to yam samna ha ba ase अखोई टेक्निकल टाइम होजी कौथोखरेको अद होजी सेपीना कापीसे खुदक पुलिस चंगा मधु इन्वेस्टिगेशन कनो इंक्वायरी तौगदौन इन्वेस्टिगेशन दे हाइदे कोदो इंक्वायरी म चंगेबा सिगुम्बा यामना को टेक्निकल ओइबा पोचिदि होजी कनो लाउद्रिबा खोइना अदुना ngसाइगी को अखोइगी मी सिबदा ngसाइ ते कावे सु फोरेंसिक की मी कौदना खोतना कमाइना सिबनो खोतनो हाइदना को ngसाइगी डेड बॉडी दा तब इनक्वेस्ट बा यस डेड बॉडी इनक्वेस्ट से तौगिब्रा तौदब्रा डेड बॉडी इनक्वेस्ट दे ना ngai bia ba nate ada sigumba aduna aidi kanogi opposition ki criticize tawbase wat manli niyum chumna tawgudamni moina khudakta karigidamta district magistrate se karigidamta action lawdabano district magistrate anima Joyshree gisu sigisu aduga police makok thongba police officers in je karigi tawno law and order chenaba leiramgani na IG khangde ama khangde moi karigi action tawdabano habse masomda khara kanna tawhonningeba maramdi kaino simakta na hoje government je tuba yaba podabaneba adu ada BJP gi wana tap ko sigumba security labs lebase sina maram moidana government je kamaina tawdana hingdo no habse hojikti ta sen haita de hojikti PR se amona pura ko yaba gi maram leirabane hoji mamdi kaino da hojikari lo leiri bojikbo miyo bigi kanu go life and liberty of the citizen of Manipur so am line leiro ko ta de kamaina government je kamai chalai do no sigumba mong ko tawhonningeba sai ko aduna panba adana pamba aduna criticize aduna kanu se awaba phongdok te adu nothing adu secondary no hojiki ruling hojiki government je masi am sole PR lakpon hen na sonbadi haining de mathok tawdre PR wen lakpon na phagan haining dori browser PR lakpa yabagi pot ama laksale hab PR de hu nuai te khange da se amona pura ka dore situation sin pura hange dore hoji ki live civil civil movement si sum kan jala ka de bo hoji akoi people sing je mathak ka nongoi ka pan tan kari upai ler ka doin hoji jaga da kano tawre hoji kano central office hang ba ya ro state office hang ba ya ro he su kan changje laiba po se yam phajana nong ta na set kano taw ta ga de akoi NRK se akoi state se da soidan la ane ba adu ta ga di hana gi to 23rd May किब थौदोक्तगी मतुंग लापदो अदुदगी हेना हौजिकिसने हेना अतोप मोंग अमदा हेना साथी रखदोरेबा हौजिकती मदुदा प्रोटेस्ट अब मिसिंगसि खुद थाराबने हानदे प्रोटेस्ट अब मिदि खुदि थादेको हौजिकती खुद थारे अदि आदगी फाइ हारिसिसो असि इमो ngran chiam thoidna ए समाय तौदना पिस्टोक तौगिबा सिंगसे मोय मफुमदा हंजलोय पिस्टोक तौदना लेबा मोय नोंगै सिंगसे नाना पिखल हागरनि अदुदे दुवा मचिदम त ngang देब प्रजागी थमोइसिदे को मिचिंग मिखाइ नाइबो मामदा पोदम को उब फंद्रो है मिसे मिखाइ दि नाइबो मोय येंगो मतम दि नाइरे हाइबसे अखोय प्रजाद फावेबा ए सिदि कइनो पेनदबम फावरेबा को सिओ तागे देजि क्याम छाथि रखते गेबा
अदु तारगदी तौरेब पोची करिनो मखोई समाय तौदना सु कांगबु की नोंमैसे हजिक पाउ देमेन लेसलिसे करिगिनो करिगी सु की मथक करिगी कोमिंग ऑपरेशन तौदिनो चे म थारग लोरे नगे मोय लिस्ट लोय ले नत्रो नै टेम तांजलो नोंमै लोय पुसन रो हाइबम तब लोयरम नत्रो अदुगी सुगी मपानदा लैहोब सिंगदु तोंगानबमनि अदुनेबा आइना मोगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंग कदुगदना लेगे हाइदो अदा हजिक एंगो उखुलजु तौरी सी अदुना सी उबो मतमसिद करम मखल के एडमिनिस्ट्रेशन ओबा होजे अखोगी मणिपुर द चथलिसे अदुनदी मसे अखोई ओपोजिशन हजिक को स्पेशल सेशन बदि होय नुमि हुमनि मखदन लेजे स्पेशल सेशन लाइरा बक्तो मसिगी वॉइस है मसी अखोई हजिक आदा को पार्लियामेंट मसी मणिपुर द तौरिबा मणिपुर द मखोइना द वे दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग आवर स्टेट से मसी अखोई खंगन बम चंगे अदुगो मसी लाप तातरगदी गवर्नमेंट से को रूल ऑफ लॉ ngakpangam according to constitution leba ngakpangam daba targadi separate kano se alternative se kamta na te PR ne ai smai hai jaki Thank you, Oza. Mathangi wanga si ha Oza Rinku Khumukcham lak chage. Oza hoziki hariba kano tronglaubi incident ga mari leina na UKNA gi kada sing phare hari moji chena bachena da body investigation sa thagi ni hari yam make sing na so haidri but somehow public ki outreach se suppress tong bai mong da di haiba mali haiba zu mayam na zo dum phongdok ta badi nate aduga Oza hoziki misinformation na trigger ta hon bani haiba se so is the public to in blame to was public ti already war ga dum lai bani na adu karma makhan gi misinformation oi bizano moina maina chali budubo ya bazala ozana di section kharana empower ta we hairi so is the ozagi mot khatambi chume masagi misinformation gi matang haijage home minister na habi gi bida kana gumba khoi gi mioi kharana khoi gi misinformation haibadi samda harabada hoji yam kanna iho horingai miyam sida asaw bagi kenona i ne kuchen chelaga sara leiringai matam sida ita jana lakpasing du khoi gi cookie yaure na lawbadi gi hoge haibani ngarang gi press note tu da harido madu kamai to ge even mana khoi gi video ombok thadu okanda madu gi pot to mayam da convince tongna bo honai hai tar madu kari gi honari no isa chaw hang amane kai maram gi no hai matam da Assam Rifles ki kanghu sing du yai makoina hojiki airport ta phari ba drugs to maru le na madu gi follow up action da kwakta da lari ba pham du da moina chatlaga phaba du yai kari gi no da narcotic and psychotropic ki act ki matung ina section 42 hebra kenom hai adu gi matung ina moi adum yai moina operation chathaba dum yai search ta we yai aduga thibu humba phaba loi yai ba yari ba potsi kamai to ge da moi kamai chat ke number 1 factor ne कहीं नोट टेन सिचुएशन नी दिदिम रोची द लेरिबा पोचे यामना मी खुदी मक सावरगा लेबा मतमनी फॉलोइंग द ट्रोंगलाउबी इंसिडेंट थोखिबदगी दी अहिंग गुदिगी मैरागी रैली चटलिबनी मफम गुदिंग प्रोटेस्ट तौरिबनी जस्टिस पुरपियु हाइतना अदुगी टाइमिंग दुदा इथा थाजदना कार अनी दा नोंगै म्याम पुसलगा चत्तारगदी अदुसु ड्रेसु सेटतबा identity su reveal tawdaba adui kanguduna chatardi mioi singduna soidana chingnafam thoeba chingnafam thokpadagi lawrakpa mayamgi asawbado chingnabadu dagi tholakpa potneba madurei da misinformation gi wafam che madai da puthorokpadudi kitang mayam ji hekta divert tawnabe yanaba chingthokpagi pot ama adai da mami yam chawng tai hai ta akoina aduga marile na video da viral chapji nupi amana haibaji cookie yaure haibase adumak ni mana puthoi dusu हाइदी प्रेस मीट तुदा ngana gi press meet तुदा होम मिनिस्टर ना पुथोइ बा वाफम दु नुपी मना लाव पोत तु नेबा अदुगी पोत न मरम ओरगा थोकपनी अदाइ द पाउ पिनरगा हाइबगी पोत अमा हाइदी निंगथौ को कनो दा थिनुंगै द थोकपनी निंगथौ को एरिया दाइ द थेंगनबदगी थिनुंगै द मयाम पुल्लगा थोकपनी हाइरिबनेबा हाइरिबा पोत तुदा अखोइना हाइनिंगि दि कमाइ तौदना अखोइगी मोइना लाखुदा नुपी दुना अदुमाइना हाइरगा कमाइना अदु simultaneous mob ki khoi gi thorak pa pot tu ni hai ga dong ne miyam gi asaw do madai da protest tau dun leramba madai da khang mam da leramba mayam du gi asaw do phongdorok pa pot ama khak ne ba madurei da same saraga moi tholoi na hai ga to we pot na te ba number 1 madu to we aro do pot maram ma di huju net ban le ribani internet ban le mobile data sigi ban mer to da kamaina mobile da khoi gi sadok nga sai tamona heavy do kana gumba intentionally net idea ba sadok pa ba thawing gi sadok pra heavy pona masu thamgi bodo aduga kari gi damakta moina civil dress da chatlaga miyoi sing du da chingnaba yaw matung da asaw bu da gi hebi gi mong ama da kamai chalui no hebi do adugi pot da
probe tawgani moina chaluri se kamai chalino haibdugi inquiry tawgani haibagi wafam amta thamdabida miyam dekta taisilakpa poto aduma number 1 ataida akoigi government se matik chadre makoi se public ta surrender tawga chap manare aduga sidai da koi government layena akoigi life security oini secure oini aduga plus government la ena akoigi hujit leiriba akoigi irang se amu hanjalakani haibagi thajaba ama matam khara hamba hapuk matam da koina matam khara sagatluba manglan do adumadi hujit laiba series of akoigi events makoina tawriba mayam sida koina khangi madudi masigi pot sida akoi thajaba leitre haibama number 2 hujiki trong lobigi incident sigi matungda laiba pot sida NIA da sinare ne heka nongwan baga lauthui NIA da sinaba yam phai NIA is one of the akoigi security agency da kwaidagi hena akoigi credible loiba adugumba security agency amani aduga mainly sumaina bomb blast kumba adui terrorist activism gumba mayam sida NIA na handle tawraga case mayam tawba yawi tawriba si moi tawbu sunga me moi tawbu na phaisu matik jai tawbu da tronglawigi incident thokpa matam sida aina mamangdagi su haijar rakpa pung amaga makhaida bomb kapsale bomb pokhaire mi shire aduga mafam duda lairiba akoigi police station singdugi security akoigi police ki maruina police ki personnel amata mafam duda changchal lakanda ngasai gi bom pokai bam duda kari thoi haibagi inquiry tawbagi ngaktang yengchenbagi pot leibagi mami ude maramdi nonganbagi ayuk pung 8 makhai rom 8 muk tarakpa adoi babuda adoi security akoigi police ki security amta uideba aduga waza ngarangi yes please continue marakti thale but security ke mari lena question je haizaning ba hai ngarangi press meets reiza home minister na haibzi state security force lising tare lom wadli moi recruitment tawna bo honagani haina jupalli aduna state security force sangsinri baje karigino haibasi gi pakhum mali haidi personnel masing watpana maram oiraga haiga doribra aduga swaiza recruitment gi wafam amasu yausilakpa aduna akoina election maya da recruitment kumbase mayam tawe haibagi zo ma leibanina kamai nem biba yabagi no state security force masing watle habdu yayeba ko adu masing watle haitna central force mayam leba central force in Manipur da kaidawai kawi to assist the civil administration haiba natro Assam rifle oisunu laiba CRPF oisunu laiba khudimak se civil administration si assist tongna baneba that means ngasai gi laiba police station dugi police officer ama chatlakanda natraga ani chalaga ahum chatlaga mafam duda civil administration du da aid taw haidana kaidawagi madai da help to lobu yaroi doribono haibadi madai da scarlet torkani hasi bom pokhai graga angang ani sibagi pot laabdina mi sokpagi mama sokpagi pot amnina compulsory mioi singdugi asaw lakani haibagi pot ama khangadawni adugi matungina ngasagi civil police at least kharadi madai da tagadawni makoigi report matungina akoigi leiriba central force indusu makoigi assist tawam thoeba adai hoi phare adugi ngasai adai area adai tarakpada kaidobugi changhan gribano akoi populana so haibi gre adai area do different opinion me ama different views me ama leramgani aina haija ningibadi thawdok to thokraba matungda karigi damakta judicial prop aina me ama talisida judicial inquiry ke dogi togdribano miyamgi apambagi matungina thogok tu adu cause of the akoigi root cause of the incident that leads to the death of 3 person ko madugi matung tarakpada thok mi ohum sibagi pottugi ke dogi judicial inquiry tawribano tawdabida kamaina NIA da sinagragadi kamaina judicial pro amuk tawdoribano madagi room du leibra haibagi legal keno amakak yam chawna leyeba akoigi ani si yansinaba pot ama ada area du da koina manakai mayek yam sengadaba amakakti akoi miyam se sarkar sina mayek sengadaba pot amadi akoi sigi angang ani legidabse thawayam nungaite masigi matung tarakpada miyam saurakpada su yai haigadabneba sauraga miyam misam ahum sigi bidu su nungaite haiba wafam phongdokadabani hujibawda sarkar sina government sina angang ani legidabudugidi hoi loinamangna phongdoi adusu akoi su phongdoi adugi nungaitabudagi neba mayam hopelido adaida mi oi ahum sigi badugi wafam dudi hujibawda government side ti wafam amata palakpa leite leirabrana leite ko leitabani na adai area du da negligence ki part ama yaure aduna government sina ngasai gi laiba thogok ama dagi mari leinaba thogok ama se ani si thadana bo honei miyam gi asaw se root cause dagi hujik se matang sum thadana bo honei ba se howmagi howna linthoingambi adagi hen ba habra asigre ade angang ahum mari yauna jiri da nupi ga yauna moi taruk siribni aduso pharaga halibni slaughter tawribani butcher tawribani adugi case tu aduso adum namjille aduga matang mi se pharaga hatpagi poche ngasi khatanate ngarang khatanate bom kapsal halise moirang da misail kapaga ahal ama sigribani
aduna adumba mayam ama thokriba singche kamai to series of events chamana ba event ngakane Manipur gi mathakta Manipur thugaina ba kanagumba akoina pamdaba narco terrorist sena akoina mayam ama na huji mingthol piriba adu separatist group mayam sina akoi gi Manipur thugaiba pamba singchina chatharakpa series of akoi gi war sida kamai to ge amata samnada na hotna bagi mami me am song tai violence gi manung is su conspiracy mi am su tholak pa no conspiracy tholai je makoina sagat pagi mong am song uiba maramdi trongo bagi incident da kaido bagi bomb blast tuga matung tarak pada miyam gi ihoduna songman gi dana CRPF ta changjaluri tu da mi si gi duga ani se thadat na bo honai adugi matung da series of protest me am tholai se si ga su thadat na bo honai aduga conspiracy theory me am putho kan da divert tong na bo honai aduga miyam gi issue se miyam na horai issue sigi akoigi awab akoigi nuai taba akoi asawa phongdok phonggi leiriba potche confused state ta thammi haibagi athadi kamai to gira nahan CRPF ta changjaluri do sawri changi bani miyam se confused state ta leiramna akoi sawre na akoi ngahak tang dugi changjaluba pot am khangi to budu men na changjang da target chi karai la leige da masi punna mak swel se kanana noi se akoi khanga da bane akoi na khanga da badi akoi sida leiriba administration governance tawmena leiriba akoi gi government chibu laidibi du maina pairaga sanariba center leiriba kangu sinduna ningthi aduna tawuni ase akoi ningthi jana gyan taraga akoi punna makna target tawgadu akoi asawa je phongdok phamsi kanada no haibse akoi munna akoi men taba ma changeba khangba mayam lei khangiba kangu sisu thugaina bo honai aduna sigi se confused state ta pura akanda Manipur sida machoi ta dana ba punna na ba aduga chatkadaba lambi du da chatpa ngamdana ba hotna bagi mami yam chawnga tai hujik su trongnaubi gi makha tarak pada thoklai incident mayam sida su hujik thoi se even home minister oina pham paibi ri ba sina bhokta akhoi si kamai tawge da divert tongna ba ngasai gi rumors tagi misinformation tagi thokpani ka haibagumba ngasai gi thogdok tu da kaidobagi moina civil dress ta nongmai porga chatto ribano aduga identity do akhoi Assam Rifles ne na han haidribana kai miyam da mayam do akhoi haide civil dress chapadu budi mogi hidden adugumba yamna high intel operation situation yengadabani conflict state ni conflict hujuji tense situation da leribani adu from the civil dress chat ka there should be at least some police officer adugi police kharadi loina raga chakadab natro dress set pa aduga makhoi gi matungina makhoi ID card utpa खरदी ID card su utkadabni moi masak takadabne ba moi chali do kwakta ne destination se kaidobagi damakta akoi gi thinungai gi mapa sida mayam na phama to moi ID card kai utrina ba thinungai ga kainoga se aduga if they don't know the situation here kaidobagi situation Imphal gi situation Bishenpur gi situation adagi Chusampur gi situation khangdaba mi ma kaidobagi duty to hondoino chidai sida kaidobagi operation chathabada yahondoino ba khangba mi khara yawgadabne ba situation khang taragadi situation do understand tawraga madu ningthijana control tawraga chatpa ngamba mi oigadabani alnatragari thari do akoi da genocide chatharu ro mayam lagari nongoi kapsal oi nongoi piraga thadorokpaga pankak oiroi do man kai thank you oza thank you so much aduna akoi gi Manipur gi situation je khangdaba mi singna karam na Manipur is da my duty ta tawgadori no duga especially Manipur gi ground reality khangbaji mathok ta habegi wafam duni